Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Stožic, kjer je pred nami še zadnja tekma predzadnjega kroga prve lige Telemach, 35. krog, torej prihodnji vikend bo vse končano. Danes tekmeca v Stožicah, domača Olimpija in Radomlje. Ko pravim, kmalu bo vse konec, seveda tudi uradno, ampak v bistvu pa je vsega konec že nekaj časa. Tule so izidi tekem tega kroga. Celje Koper včeraj v derbiju novih državnih prvakov in drugouvrščene ekipe na out za Radomljane. Kamtužer in Pogačar. Pridgar. Tvega zdaj je Pridgar in storil je napako Mitrovski, Lorenzo prek vrat. V lastniški strukturi da bo Turka Iliđalija nasledil Grk Marinakis. Tole je zdaj priložnost za Olimpijo. Pedro Lukas strelja, iz ozadja prihaja tudi Marin, toda v zadnjem trenutku je odbil žaper. Še naprej napad Olimpije, Lorenzo in Jurgec. Urbančič. Brest. Strel Bresta prek vrat sama Pridgarja. Lorenzo, Mitrovski. No, zdaj dobra podaja proti Brestu. Kamtužer ovira Marka Bresta. Zdaj podaja Mitrovski, strelja in dobra obramba. Brest. Urbančič v sredino. Klamfer in tole je 11 metrovka. 11 metrovka za Olimpijo. Klamfer je zamudil, blizu je bil Novarlič. Lukas in Pridgar iz oči v oči. Pedro Lukas, zelo zanesljivo, in Olimpija od 42. minute vodi z 1-0. Metrovka, torej po prekršku Klamferja nad Marinom in potem zanesljivo z bele točke Pedro Lukas. Tretji gol Brazilca v tej sezoni prve lige Telemach. Potem, ko v tem prvem polčasu resnično nismo videli pravzaprav pravih priložnosti ne na eni, ne na drugi strani. Muhamed Begović pa zdaj vrača do Vidovška. Ristić, Vidovšek znova. Muhamed Begović, pa znova Vidovšek. Kakšna napaka Vidovška in kaj je zdaj zgrešil Andrej Pogačar, neverjetno. Ena žoga Jojić na Pelka, pa Pogačar. Jojić, krasna žoga proti Pelku, ki gre sam. Pelko je sam pred vrati in brani. Vidovšek, sijajna obramba. V finišu prvega polčasa Jojić, ki je vstopil v nadaljevanju, pa je čudovito v priložnost spravil Pelka. Tule zdaj Jojić, gol! Povedal sem, gre za res sijajnega izvajalca prostih strelov in tule je to potrdil. Čudovit zadetek, pravi pravcati Eurogol Nikole Jojića, s katerim torej Radomljani prihajajo do izenačenja v Stožicah 1-1. Prosti strel za Marina, krasno, ampak vratnica rešuje zdaj Pridgarja. Le malo manjkalo, pa bi seveda Marin vrnil z enako mero. Mitrovski, zunanji del mreže se trese, ostaja 1-1. Prosti strel,
Žoga za Radomljane, Pridgar na Pelka, pa zdaj napaka Henjaka, Jojić strelja, ampak preslabo je zadel žogo. In Ristić, Marin, ponovno Ristić, Urbančić. Lepo zdaj Urbančić do Lorenza, Lorenzo pred vrata, tam je Brest, kaj je zdaj obranil, Pridgar, potem še Marin in tole bo samo kot za Radomlje. Res sjajna obramba in na koncu samo kot za Olimpijo. Tule Pridgar, ki se je tudi zdaj zelo izkazal, nova priložnost in tokrat gol. Tokrat zadetek, Pedro Lukas je ponovno strelec, Brest mislim, da je prispeval asistenco in Olimpija znova vodi. Pedro Lukas v 70. minuti, njegov drugi gol na tekmi. Takole se zadetka veselijo tudi Dragonsi. Takole, Marko Brest z asistenco, potem pa Pedro Lukas na pravem mestu, ob njem je bil sicer tesno Enej Klamfer, toda odlično se je tule znašel Pedro Lukas in pa Pogačar, Jelen, Jojić, mimo Henjaka Jojić, še vedno Nikola Jojić podaja v sredino, spet je Jojić pripravil priložnost Pelku, ampak hrvaški napadalec znova ni zadel. Zdaj lepo, še vedno Krapuhin, potem pa je slabo podal proti Kantužerju, ki se je na desni odkrival. Krasen prodor Marka Ristića, Ristić, odlična podaja, priložnost ima Lungu in brani Pridgar, to da tudi dvignjena zastavica. Priložnost zdaj za Olimpijo, Dofo proti Lorenzu, Dofo. Lorenzo, Anžel z napako in brani Pridgar. Neodločen priložnost, Mohorovičić prek vrat. Nikola Jojić, zelo dober, čudovit gol ste dosegli iz prostega strela, sicer ni bilo dovolj za zmago, ampak kako ste vi videli ta vaš gol? Pa da, jedna izuzetno teška utakmica, pa mogu reći da je malo i samo vežba, ali izuzetno jaka utakmica i baš mi je šteta, mislim baš je šteta što nismo iskoristili neke naše šanse što smo imali, ali okej. Zadnja utakmica, to je predzadnja utakmica u sezoni, tako da umor i sve, tako da okej, u redu. Vi ste pri Radomljah, v Radomljah ste zadovoljni, a nekaj odličnih predstav z vaše strani. Kako se počutite v Radomljah? Pa da, pa tu sam već godinu dana, tako da već sam se navikao i na ligu i na sve, tako da sve okej, sve super. Agustin Dofo, we saw a win of Olympia today. You won versus Radomlje. How did you see this game? I think we are in a good way. We did a good game. We controlled the game, and at the end we could win it. So it's important for us, for the club, to start to build from now for the next year. So I'm happy for them, and I wish that many victories. Jugoslav Trenčevski, kljub porazu ste danes morda nekoliko boljše volje tukaj v Stožicah kot pa prejšnji teden, ko ste z istim rezultatom izgubili proti Bravu. Kako ste vi videli današnjo tekmo? Ovako, prvo da čestitam Olimpiju na zasluženu pobedi. Bili su bolji od nas, to je normalno. Mi smo imali neke rotacije, neke promjene, falili su ni par igrača, posebno na bočnih pozicija, pa pokušali smo rotirati, čak smo menjali formacije što nije baš bilo prihvatljivo. Onda smo pokušali nešto u zadnjim minutima da izađemo od našeg stila igra pa da tražimo malo više dubinskih lopta, tako da opet, ja ću da kažem, napravili smo neke pogreške na pake koje su individualne i na kraju to odluči. Ja čestitam još jednom mojim igračima zato što su dali sve na kraju krajeva. Malo je teško znati da nađeš motivaciju
motivaciju od ovih zadnjih utakmica, a opet ću da kažem, moramo igrati sa glavama, ne treba nas voditi emocije. Imamo još jednu utakmicu da odradimo, to je za 4 dana, u petak igramo sa Murom i onda da završimo ovu sezonu. Je to najtežji del sedaj na koncu sezone, ko rezultat ne odloča, ko ne morete više, ne morete niže motivirati fante in jih pripraviti na še zadnje tekmo? Malo više mogu da kažem da nam fale igrači koji su povređeni. Nije stvar samo u motivaciji, oni su ipak, imali smo dovoljno, ajde da kažemo, energije da pokušamo da se nadigramo sa najboljim ekipama u Sloveniji. Znam da možemo više, znam da moji igrači imaju potencijala za nešto više, ali eto, ova sezona je takva kakva je. Obezbedili smo opstanak malo ranije, onda nam je onaj poraz sa Brinje u polufinalu malo nam je, ajde da kažem, spustilo samopouzdanje i na kraju teško je naći reči, teško je naći čistu glavu pa da pobediš sve te emocije. Znači, mi smo mentalno stalno smo malo pali, ali na kraju krajeva pravimo neke rotacije, dajemo šanse još mladim igračima. Ja mislim, pravili smo sa mojim asistentima neku statistiku od početka prvenstva pa do sada. Mislim da smo ubedljivo prva ekipa sa kvote igračima, sa ne znam koliko minuta, to mogu da pogledam pa da vam kažem. Svaka utakmica već počinjemo sa 3, sa 4 U21 igrača, tako da to je naša strategija, to je klubska strategija, poštujemo klubsku strategiju i jednostavno moramo se razvijati, moramo dati još više, jer opet kažem, ovi igrači imaju potencijal i mogu još više. Mr. Fede Bessone, win match, quite calm match because no one felt the pressure of result. And what is your first thought about this game today? Well, first of all, as we said last week before Maribor game, that we didn't have chance to reach Europe, which was the main target. But it's true that we are professionals and we need to keep going like this until the end. And we need to try to win last game against Bravo. And really and truly, I'm really happy because obviously I know a lot of people can think, okay, now we are playing without pressure. I don't care. I like few weeks ago also against Koper away when we lost, we didn't deserve it. I see big difference between the teams since I arrived here. We've been progressing and you could see it today also. Game is true that both teams we didn't play for nothing, but we were under control all the time, and it's true that it was 2-1, but we should win a little bit more. In the second half, we saw a lot of young, talented players from Olympia Academy. What did you see when they performed today? Well, as I told you also many times, I'm a type of coach that I like to look after the young boys. I think we have many players here in the U19 that they've been training with us all year, or at least since I arrived here. We bring them to us in preparation also in January, and some of them, you know, it's true that I could give them maybe opportunity earlier, but games they were a little bit tough and all this stuff. But listen, I'm so proud of them because I think today and next game is a game that they can prove themselves. They've been training hard all season with their team, and now you could see today also in the last 30 minutes and the last 10-15, the young boys they play, they perform. Mohorovic had an opportunity to score, unlucky, but I'm really happy and I think this is important for the club.